suara manuk nih keberkicau bae di kebun waing. Sedang berpacu dalam melodi bae kau yang alam manukna ya lumayan yang jual. Nah kayaknya siap benang paing manuk. Duh, mules pisan di. Ngising di imau cai. Ditatan sing kababayan deh. Si bulu kena deh. Cengah-cengir bae geuning jika kuda poni. Setan budak kayak be. Bodo amat lah setorkeun bae. Geus teu kawawa. Udah karek nade deh si buluk. Anjing si buluk parah pisan nyicing di kebun waing. Kieu cara nama kebun waing parah atuh balangkar. Kotoran geus nyawa si buluk siga racun. Hama ge leuwih ti hama ieu mah. Kotoran ge bau pisan itu anjing. Kau yang dieuceulan si buluk yang bae kapok yang ngising padu bae. Jaga. Suara naon nih berang-berang kieu? Lumayan lu kos kitu. Kita betarik sih. Maya. Anjing, bungut be serem, mata bodas, bibir hidung siga bayi mirok. Suara borang suri bege kabur. Geus aing geus pasia turun ah. Dek ponok helm lewat. Gua yang isengan ah. Nang apa kon hau? Wow, suara beres. Ayo ya, itu awena halarang pisan dan. Oh, dik bae. Coba lamun aing boga kos kieu. Siau kan ngahayal we siapa itu? Lo kan bising bae jama mamanya. Mau ada nya ada mau bisa aku menang kenal kos itu iya. Terang minyak. Nah, ini barang-barang kos lu lompatan. Oh, sia siga bae nu beri kurang tenir mah. Aing tadi keur ngising, anu nyusirikeun. Tapi oja mana? Saring serikeun. Jurik meureun. Siau kan barang-barang kieu jurik muruput pesa siga karpet dicayan. Gamplang teh ku aing, teh percayaan pisan sa aing. Wes, salau gak usah ngegas. Bisa naman dia cewek aus aing. Oh, Kala. Bobo kebohongan geuning. Oh, tay oko. oh geuning. Sia merentak ka spirit. Siau kan aing ngomong lu kan kacepirit sia mah aneh. Buluk meureun sia bawa di sia teh lu. Nonsen ku aing. Sok yang nyaon deh, ini kan Awah. di kali sakedeung malik. Sakedeung tuh yang Ya geuning saetik. Masa parah teh buluk gede-gede ke tengah ini ka beungeut. Dik ciripit pisan. Asa kaceripit, kacepirit. Ya. Dik situ tuh kumbang-kumbang sampai sini saluk ngantuk bau aing geus di dia. Aduh, sautik pengen lebay pisan. Oke ke bau. Surupan nih ke anak. Dong paning mah hau kita. Oi, ka dieu eta. Boleh lah kan. Mau maca apa tuh mana?
Besek bola ikut kok. Gandeng atuh hau gandeng. Ngomong kesurupan ge. Tambah. Ya, pelan-pelan. Kasih no. Tuh, nyong kesel pisan tak, gawa singkana sampai meneng. Lagi ini siapa bisa ada posisi dong? Embo, nyong lagi nak aku ya, dewekan. Ujug. Apik sih baka mandi atau kujurig dok. Sambet setan, jomblo kayaknya. Aduh nyatunya dok. Iya. Wis dapat napi ya? Mana? Gue nih bocah. Tengah orang nih. Mana kayak gue bahaya. Koyoknya mana? Baik. Siau luk. Nadi siau. Kasurupan. Hah? Kasurupan? Lung, cokotkin sarung lung di musola lung. Oh. Naon judulna? Ya luk yo. Kau yang disengana? Belum. Luk, iya luk. Buka belum, buka. Jeng. Para pisan si buluk. Anjing para pisan si buluk. Daerah kain ke jeda. Anjing para pisan si buluk. Tak bener-bener. Lupa udah tayo na. Kemana dong guys? Tayo lah. Ya. Lebay siya kita janjian lah. Gila. Bener sih Ciao. Oh, tadi siau sisirian bae lu. Yang satu. Waalaikumsalam. Nada itu. Nyawa tas si gondok orang kita nyawa kening. Mbuluk, niki kan nyong nak ya dewekan di kebon. Ujug-ujug ana si hau. Ngomong hihihi. Kayaknya kesambet bocah. Ketak disetak. Sahaya. Hehehe, bae si saha? Nu ti mana ieu? Cinggera diomongkeun atuh bisingan yang naon? Ayang Pajero. Anjing edan. Waduh, Pajero. mahal teuing Pajero mah. Nu second ke kajen atuh. Jada teh, second gen mahal bakuna yang direktur. Kopi. Nah, beli kopi. Salut. Adanya aneh atuh. Pelit pisan yang babaturan bae pelit tuan pisan. Mandang atuh jauh mah ge belikeun. Ah, yang di bae. Sama yang udah tahu. Asia, boleh tuh. Long, sekarang udah kenal long. Oh. Nanon caing di aing deui. Tarang jadah kotok teh. Loh, iki priben bisa diobati beli. Sabar, nungguan si belum heula datang. Nu kieu mah di ayeuna heula engke gen bijil sorangan. Oh, ya wis ora. Lu. Udah bila ya. Di korek nanti. Yo. Tak udah ketak. Oh, udah. Yuk kopi na yuk. Ya kopinya ya. Ada panas di panel. Aduh. Kira apa ya? Kena. Embung pae. Enak kau? Pisan. Halo. Hah? Nu bener.
Alhamdulillah cair atuh nu aing. Cair. Nyangget kayak ka ditu nyokot duit aing. Anjing parah ya ngabobodo aing. OMG, keceplosan. Hai siang ngabobodo aing kok. Woi, ho, aja menang baik. Aing macan. Wes ya, ulah merupus ya. Macan teh anjing lu kan macan. Parah sih aing baker ngising diburu-buru. Sorry lu, aing teh yang ngopi, duit cenah kieu.